الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. In mahuli niya mga maastay manghud haa ma Islam, mga jamaa baruhurmat, muna hitukbal tanyo in pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masi-masi ya hanug hara kato tanyo indain ha mga kanikmat-nikmatan niya. Amuin nikmat na papakaitan niyo haran kababayaan kariridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nikmat na uusaltan niyo hapag ibadat hapag taat tudyo matukan niya. Salawat iban salam panabi pilihan, nabi kanungnungan, nabi uupihan, nabi suntuan, nabi amuin ng jukupi na nampurnai sin pangaddatan kaulpiil marayaw. Amuin nabi piyalabi dain hakatan kanabihan. Amuin nabi rasul piyalabi dain ha mga katan karasulan. Amuna in panghu natu Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dahil nasabab yan, mawajib hasabarang Muslim nangangako in suway niya palabihun paunahun in paglasa niya panabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain hagin hawawaran niya, dain hamaas niya, dain haanak niya, iwan hisyusyu na manusia, in suway mapalawi in paglasa, pagkasi, pagtaat, iwan pangahagad panabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga maastay manghud, hapalanggungan hapag-iman, in patumtum, pangadjian sin kita niyo haadlaw ini, amuna indain ha mga usulan, puunan sin pag-iman, pagpahugot sin pangahagad, sarta pagparat saya hari abutan sin akkal pikilan, pagparat saya hadi kakitaan,
amuna in perkala ghaib mga umat Islam. In perkala ghaib mga maastay mangudha ma Islam in yari tuput Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat kaniya. Sa gawa aun din ha mga manusia ipun piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala in makajari paingatun idinansin Allah ta'ala in makaingat siya. Sumagawa aun perkala ghaib in yari wayruun makaingat wayruun makatantukan niya buat malainkan tunggal isa-isarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya waita sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dainkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mafatihul ghaibi khams la ya'lamuha illa Allah لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله رواه البخاري. وفي رواية مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير في سورة لقمان رواه البخاري. Sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kya riwayat dan kan Imam Bukhari dan kan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan ha Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafatihul ghaib in makna in hatiyan sin mafatih amuna in huwa alladhi yuftahu bihi unu-ununa in makajari hipang ukabkan ya. In makna sin ghaib huwa alladhi ma ghaba 'anil khalq unu na indi abutan di kakitaan sin manusia laway hamata iwan laway hapangatayan iwan unu na indi abutan panghati sin manusia. Dahil na sabab yan in mafatihul ghaib in yari piyang upama piyang hiningud biya siya sa pantun amuin panyap mahal ka. In panyap mahal ka, ikaw yaun in makaingat kanya. Iban in panyap mahal ka, hibutang mo siya ha safety bubutangan. Amo in wayruun makaingat kanya. Bang aun kau bulawan, aun kau diamond, aun kau alta sin, hibutang mo siya ha bubutangan niya. Amo in wayruun makaingat kanya. Dahil nasawab yan magkalagihan siya, suway mo siya taplukun. Lakon, suway mo siya tambulon. Biyahad tu in kahantang sin mafatihul ghaib. Bimakna in tiyaw mo yaun alta mahal ga kay mo, ikaw in makaingat kanya. Di kaingatan sin pangdaig mo, di kaingatan sin hisyusyo na manusya, buat malengkan ikaw ra in makaingat. Biyahad tu ra in kahantang sin mafatihul ghaib. Bimakna aun parkala ghaib in yari wayruun makaingat kanya tuput tunggal lain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya riwayat kan Imam Bukhari dan kan Ibnu Umar hatian niya in mafatihul ghaib in taud niya lima in taud niya. Bukunin maksud din di ihati niya lima arain perkala ghaib. Sumagawa amo ini in mga puntukan uhanan sin perkala ghaib wayruun makaingat kanya way makatantu kanya tunggal lain Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala in agniya inna Allah indahu ilmus sa'ah sarunnal tuod Allah subhanahu wa ta'ala in tantu makaingat kanya
panagnaan niya. Amuna in ilmus sa'a. In ilmus sa'a, amuna in adlaw qiyamat. In adlaw qiyama mga ummat Islam, wayruun makatanto kaniya, wayruun makaingat kaniya, wayruun makaamuin kira-kira kaniya, bang kuno tahun, kuno bulan, iwan uno waktu Jumatu in adlaw qiyama. Wayruun makaingat kaniya. Misan pa nabi, misan pa malaikat, di nila kaingatan bang kuno Jumatu in adlaw qiyama. Kaya riwayat, dahin kan Imam Bukhari, iwan Imam Muslim, iwan in hadith, matampal siya, amuna in hadithul Jibril. Hawaktu in Jibril alaihi salatu wassalam, naraak siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sin papangaruhun, papaasubuhun, bukun karna siya in umingat, sumagawa papangaruhun karna in Jibril alaihi salatu wassalam, in siya manghindoy paparkala sin agamatan nyo. Uno in ari sin Jibril alaihi salatu wassalam, fa akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, baita ikunu ako bang kuno Jumatu, kuno maaun in adlaw qiyamah. Uno in baita, in sambong sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. In nagpaaun sin adlaw qiyamat, in nagpajado sin adlaw qiyamat, siya in lawi makaingat, bimakna amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. In akulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin ikaw, wayruun pangirab-ngirab taha adlaw qiyamat. Dahil nasawabyan mga ummat Islam, Nabi Muhammad, amo in sarayaw-rayaw Nabi, wayroon pangingat adlaw qiyamah. Jibril alaihi salatu wassalam, dahil ha mga magdara wahi, maun pa Nabi nato alaihi salatu wassalam, iban sa afdal, malaikat amo na in Jibril, wayroon da panghati bang kuno Jumatu, kuno maaunin adlaw qiyamat. Sumagawa, biyayitaan kita niyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in adlaw qiyamat, maaun siya haadlaw biya sin adlaw ini. Bimakna haadlaw Jumaat. Sagawa, wala ranatanto, bang uno waktu. Haadlaw sin Jumaat, may naat ka, atawakan matasuka, atawakan mahapon, atawakan dum. Wayroon na siya natanto, buat malengkan biyayita sadya, Jumatu in adlaw qiyamat, amuna in adlaw Jumaat. Damikyan in adlaw qiyamat, di siya maaun, di siya Jumatu, subay na siya amuin lumabay, dain doon dain ha mga tanda, sign, dain ha mga alamat, amuna in alamatus sugra, iwan sin alamatul kubra. Bimakna in alamat sin qiyamat, na bahagi siya pamagdwa. Tanda sibi-sibi, alamat sibi-sibi, iwan sin alamat dakula. Bimakna di maaun in qiyamat, subay lumaway na akitan nyo, den di iha adlaw, amu inha alamat sibi-sibi, iwan sin alamat dakula. Dahin ha mga alamat sibi-sibi. Amuna in bi'thatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat amuin manahut, amuna in pagpara hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In pagpalahil mari sin Allah Ta'ala hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in yaun din ha mga alamat sin qiyamat sibi-sibi. Uno in hinang marisin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuna in nagdakwa siya, nagpasampay siya, nagpasawa, nagpatarang, maun pakatingid luman, harap maun pakasawahan. Nang hauni din ha kalawungan, maun pakasabunnalan. Amuyatu in pagpara hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimakna dahin ha mga alamat in pagparahan Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban dahin ha mga alamat niya, wafatun Nabi.
Hapag palahila Nabi, iwan sin pagwapat ha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab, hawakto in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagda'wa, na ubos man, natikmod man, ubos na inagamatan nyo. Hati niya, di na siya kakulangan, iwan di na siya kaganapan inagamatan nyo. Dahil nasawab yan, na dahil doon, hati niya in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in siya minuwi na pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-uwi niya pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin, in nyari dahin ha mga alamatos sugra. Dahin ha mga alamat pa, sin adlaw kiyama, in pag-ukab, pagkawa sin Muslim pa Palestine. In nyari ha panagnaan in hula Palestine, in nyari in nakakawa kaniya amuna in bangsa Muslimin. Dahil na mga alamat pa, sin adlaw kiyama, amuna in pagtaod. Pagtaod na sin pag-asag dugo. Pagtaod na sin amo in pag-ikot. Pagtaod na sin paglinog. Iban sin amo in sampay na. Sin hinang zina. Iban sin pagsampay na. Pagpatampal na sinhinang riba. Sarta dahin ha mga alamat pa sin adlaw kiyama, amo in tumaud na in bangsa kababaihan, dahin sin habang sa kausugan. Dahin pa ha mga alamat mga umat Islam, amo na in babai, in tumabang na siya mag-usaha, dahin doon hawanan niya. Inyari dahin ha mga alamat sin adlaw kiyama. Bimana in mga ini, dahin ha mga alamat di majatuna. Atin niya in mga alamat ini, di tanyo ini kaingatan siya, buat malaingkan suway siya jumatukatok tanyo. Di maaunin adlaw kiyama, suway lumaway na ha, dahin di ha alamat sugra. Naon na isang pagtawahon alamatul kubra. Amo in tanda alamat malaggo. Puasin alamat siwi-siwi, amo na in alamat dakula. Inday na ha mga alamat niya mga umat Islam, amo na in pagwa, paglahil sin Masihud Dajjal. Hidajjal. Pagwa niya, inyan din ha mga alamat malaggo. Iwan sin pagnaug sin Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Inyari din ha mga alamat malaggo. Iwan sin amo in paglahil, pagwa raysab sin Ya'juj wa Ma'juj. Iwan din ha mga alamat pa sin, alamat sa lagu-lagu, amo na in gumawa na in matasuha, dahin hasadlupan. Bukon na siya hasubangan. Dahin nasabab yan, bang gumawa na in matasuha, dahin hasadlupan, inyaun pangilahan sin adlaw kiyama, iwan sin pangilahan, in bugto na in pagtawat matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin nasabab yan, mga palanggungan na agama Islam. In parkala kiamat, wayroon makaingat kanya buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di jumatu in kiamat, sehingga atin niya tumaytay na akitan nyo dahin ha alamatus sugra, iwan sin alamatul kubra. Inya to dahin ha mga panagnaan niya. In hikarwan niya mga umat Islam, dahin ha mga amo in parkala ghaib, wayroon makaingat kanya, tupot tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in wa yunazzilul ghaith. Atawakan, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Amu in wayruun makaingat, bang kuno, kuno numaug in ulan. Hatian niya, in Allah ta'ala siyara in sangat makahati. Siyara in sangat makaingat bang kuno niya patuun in ulan, kuno niya paturunon, hauno lugal, hauno tampat. At ini Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat kanya. Dahil hindi mga umat Islam, maniyo-tiyo paidah, patungod sin ulan. In ulan,
inyari piaturun sinallahu subhanahu wa ta'ala lidjiki marikatu tanyo. Lidjiki siya. In ayat na mayta, parmansin Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Aduhay ayat, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Bima'na inulan mga umat Islam, karya sa linya, inyari insiya lidjiki katutanyo, ni'mat katutanyo. Nagpaturunin Allah subhanahu wa ta'ala ulan, dahin hataas langit, inyari mahinang siya sabab ridjiki. So mga suro kita biya di ini kahinang ridjiki sin ulan. Minsan aun mga kaywanan manusia, nag-uusaha, bang waktu ulan, ati niya in mawugtuin pag-usahan niya. Ati niya, din kayo ng rijiki. Dihay ni mga umat Islam, mahinang sabab inulan rijiki, sabab dahin doon mabuhiing katumbo-tumbuhan. Hasabab sin ulan mabuhiin mga panghiyanom. Hasabab sin rijiki, dahin doon kumawa kita tubig, hasupaya on mainom ta. Na dahin na sabab yan, in ulan in siya rijiki katutanyo. Damik yan in ulan mga umat Islam, in siya sutsi malano hikapanutsi. In ayat na mayta, parmansin Allahu Ta'ala, wa anzalna minas sama'i tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, piyanaog na mo, in tuwig, ulan, dahin hataas langit, in siya sutsi, hikapanutsi, bima'na in ulan mga umat Islam, in siya hikapaglano, in siya hikapagtaangkat, dahin hadas, asgar iwan sin akbar, in tuwig ulan, in siya hikapag wudu ikapag-ail. Di makajari magtayammum bang aun niya on tubig ulan. Habang mansab in tubig ulan niya on malisin, away roon na pindain, hamot niya, in walna niya, iwan sin nanam niya. Dahil nasabab yan in ulan mga umat Islam, in nyari din ha mga kabasaran, kalagguan, katinggihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyarain mga makaraus, magpaturun din hataas sin langit. Haway roon makaingat bang kukno niya panahon. Adakala mga surudain katutan nyo, biyaun aun na, makaingat sin in ulan jumato siya konsum. Atawakan jumato siya gana-gana. Biya na sin mga sila naghihinang pag-asa. Biya na sin mga sila naghihinang weather forecast. Hikawaita nila bang mag-ulan konsum iwan sin kung isa. Hikawaita nila bang aon sumud marikato kanu bagyo. In pangasuro. Uno baha, hawyat to pangingat nila yato. Hawyat to nakaingat sila. Kaya ingatan nila yung parkala gaib. Dahil di mga umat Islam aon pagtawaron amo in ilmul gaib. Iwan sin ilmu syahada. In ilmul gaib, wayroon makaingat kaniya tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adapun in ilmu syahada, inyari kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, damik yan kaingatan sin kaiwanan din ha mga bangsa manusia. Bima'na, in mga sila naghihinang din doon ha pag-asa, kaingatan nila, masuy-suy nila, in mag-ulan konsumi man sin kunisa, bukun hakar na in yato ingat nila, sumagawa, aun yusal nila panyap. Aun biya mga piyakay nila panyap, hasupaya kaingatan, in konsumo niya on mag-ulan. Bima'na, bang wayroon sila imusal amuin panyap, iwan sin wayroon sila niya kay panyap, bima'na din nila kaingatan. Dahil nasawab yan, in makawaita sila yato, bukun niya tuwa hasawab sin ilmul ghaib. Amuin kaingatan nila in susungon. Aun pawakto, mamayta sila mag-ulan konsum, sumagawa, marayaw in hula. Ang waktu mamayta sila, amuin marayawin hula, sumagawa atin niya mag-ulanda. Na hindi hay ni in mga sila naghihinang dahin doon, ang waktu umamo,
on waktu amuin masa malaong sila. Naday na sawab yan, makajari kita niyo kumahagad, makajari di. Sawab inyat to kumahagad kita, sawab sinaon yusal nila panjang. Bukon na sawab amuin kaingatan nila in bangko no tumurun in ulan. Naday dihay ni mga umat Islam. In ulan, bangsaw pama, inyari mabuhi in makatumbu-tumbuhan, inyari in siya ni'mat, rahmat kato tanyo. Wa adapun bang inulan amuin ng juljana na pamano siya na inulan yan bukun na siya nikmat sin Allah Ta'ala buat malengkan inulan din doon amo na in nikmah atawakan bala sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yat mga palanggungan na agama Islam. Inhikato niya mga palanggungan na agama Islam amo inday na mga ilmul ghaib. Wayruun makaingat ka niya amo na in parkala wa ya'lamu ma fil arham. Amo in parkala sin barai hapakandangan niya. At niya amo in barai buros yaun in bata-bata hapakandangan niya. In yari wayruun makaingat ka niya buat malengkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayruun makaiyan in yaun usugiwan sin babai. Inyaun mahawa in pangumulan niya iwan sin hawko. Inyaun tao mangi iwan sin marayaw. Wayruun makawaita. Hatau amuin habawai amuin batawata. Apakandangan hina niya. Nadihay ni mga palanggungan na agama Islam. In Allah Subhanahu wa Ta'ala gaytaan kita niyo. Parman sin Allah Ta'ala. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham. وَمَا تَزْدَادْ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ. Allah Subhanahu wa Ta'ala inlabi makaingat. Sin kahalang sin babae halom sin pakandangan niya. Si buura inhansam na atawakan pangit. Mahaba iwan sin hawpo. Pangumulan niya, lidjiki niya, usog ka iwan sin babae. Allah Subhanahu wa Ta'ala inlabi makaingat din doon. Wa ma taghidul arham. Allah Subhanahu wa Ta'ala raisab in makaingat hababa iburus yaon bang sopama in mapakpak makapag-anak siya habukun bulan niya pa. Allah Ta'ala. Wa ma tazdad iwan sin Allah Ta'ala raisab in makaingat bang siya lumawi din habulan niya. Wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Atin niya inkatan yatto. Inkatan uno-uno yatto. In siya halawm pakadaran, halawm gantaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi mga palanggungan na agama Islam, maniyo pa iddah, patungod amuin, in batawata, yaun siya halawm pakandangan hiina niya. Muna, hakapapanjari sin Allah Ta'ala, in kita niyo piapanjari, dahil halupa, amuyat in karya salika papanjari ka tanyo. In Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Pia panjari siya sin Allah Ta'ala, hawairun ina iwan sin ama. Pia panjari ina po hawa, hawairun iwan sin ina, buat malengkan pia panjari siya, kiawa din agusok sin na Nabi Adam alaihi salatu wassalam. In Nabi Isa, pia panjari siya, hawairun ama, iwan aun sadya siya ina. Puas din dito, in marhala, stages na biyaon sin kapapanjari hamano siya, naaon na siya, biya na sin hawaita sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maaon na siya din doon, din hausugiman sin babae. Ya riwayat kan Anas ibn Malik radhiyallahu an, kan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman. Sabunal tuod in hambuok din kanyo naon siya natibuok siya din doon hapakandangan hiina niya kapatan adlaw. In kapatan adlaw yato pagtawagon siya nutfah. Bimakna in nutfah amo in tuwig sin babae iban sin tuwig sin usog naglamuay na siya alam sin kapatan adlaw. Summa alaqatan mithla dhalik. Puas na isab sin kapatan adlaw.
Naon na sabi ini stages sin manusia, biyaon papagtawaron alaqah. Amuin pagtawaron siya, qit'atun minaddam. Hati niya in alaqah, amuin tingian din ha mga duho. Hati niya, alam sin kapatan adlaw nutfah, alam sin kawalwan adlaw, bimanain kita niyo alaqah. Mapuas na isab, sin kapatan adlaw, summa yakunu mudghatan mitla dhalik. Hati niya, maaun na isab in stages sin manusia, dain doon hapagtawahon mudghah. In makna sin mudghah, amo intingian dain ha mga unod. Amo ini stages sin manusia. Bimakna kapatan adlaw nutfa, kauhaluan alaka, iwan sin hanggatus kauhaan adlaw, bimakna mudghah. Amo na in matibuok na, biya na siya sa pantun, amo in unod. Bimakna hakira-kira in hanggatus kauhaan adlaw, amo na in 4 bulan. Bimakna dahin dii, halaw man sin 4 bulan, magdaat na in Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa malaikat niya, in papasangunan na in bata wata yaun niya walihan. Bimakna on na niya walihan, manusya na siya. Bimakna in manusya, amo in babae, bangso pama, miyawot siya hanggatus, kauhaan, hanggatus, hangputag siyam adlaw, pag-ubos na pakpak, in bata-bata, dahin di iwala, kaya wajiban in sambahayang in bata-bata. Sumagawa, bang siya miyawot, halawm sin hanggatus kauhaan adlaw, pag-ubos na pakpak, dahin di kaya wajiban na in sambahayang in bata-bata. Dahin na sa wabiyat mga palanggungan na aram Islam, dahin di stages sin manusya, marhala lambang sin manusya, sangunan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, niya walihan, ampa hisulat day sab halawman sin hanggatus kauhaan adlaw, in palihalan sin lijiki niya. Bang mawanus ka, iwan sin mataod. Miskin ka siya ataw kandayan, hisulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan damik yan, halawm sin hanggatus kauhaan adlaw, hisulat day sab in pangumulan niya. Bang mahawa ka atawakan mahawpo, atawakan kaamuin sarang-sarang, hisulat day sab din doon halawm sin hanggatus kauhaan adlaw. Damik yan, hisulat day sab in hinang niya, bang in hinang niya marayaw, atawakan ibang in hinang niya manghi. Dahil hindi mga palanggungan haara ma Islam. In mga malaikat, naraak sila sin Allah subhanahu wa ta'ala, in magsangon sin niya walihan din doon, in magbutang sin lijiki pangumulan iwan sin kakahinang. Sumagawa, kaya ingatan baha, hapanag na sin mga malaikat, in kahalan, sin bata-bata yaun hayaw na apakandangan sin babae. In panagnaan niya, wayroon pangingat sin mga malaikat. Kuno sila makaingat, hawaktu sila daakon na, pagwakilan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sawab, dahin doon, baitaan na sila, bang mangika to kan marayaw, in pangumulan iwan sin lijiki, atin niya dahin doon, ampa sila makaingat. Sumagawa hapanagnaan, wayroon panawot-sabot si mga malaikat. Na dahin dihay ni mga umat Islam, wayroon makaingat, amuin hapakandangan sin babae, bang usog kasya iwan sin babae, buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maniyo, pangadjian na isab. Hawag to tanyo yaun in mga sila amuin karihilan, amuin panghati sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pag iskulan nila, amuna in mga sila kadoktoran, iwan sin specialist. Dahil in mga kadoktoran, apabila amuin biya mga iskanon nila, in babae, kaingatan nila, in usog ka atawakan babae, in pangasuro. Uno baha, uno yato, kaya ingatan nila yung ghaib. Nakasaw sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kaingatan niya, inusog iman sin babae. In na hindi mga umat Islam, biya rasin panagnaan na sabutan nyo. Sabab in doktor, bang yan, biya mga, wala sila ray sabi mo salpan niya, yatod nila sa intiyan sin babae, di ray sa kaingatan sa mga kadoktoran. Atin niya, suwayra mamakay, suwayra sila umusal, panyap, amo inipag-iskan niyaon, supaya kaingatan nila, bang usog ka, iwan sin babae.
Na hindi hay ni hati niya makajari kita niyo kumaharad kanila. Bukon accurate. Bukon day sa mo kumaharad kita niyo inya unusog na kaatawakan siya babae. Bukon. Hati niya on waktu in sila biya mga umamo. On waktu in sila biya mga masa. On waktu hiwayta nila in batawata yaon usog. Doon man gimuha na inang babae. On waktu hiwayta nila babae, doon man gimuha na inang usog. Atin niya dahin di mga umat Islam, in paghati, in pakandangan sin babae, amo in batawata yaon, wayroon makaingat kanya, buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma akbar. الحمد لله على إحسانه والشكر له وتوفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه. Dahil nasa wabiyat itong mga palanggungan na agama Islam, amuyat to in din ha mga tu parkala amuin Allah subhanahu wa ta'ala in makaingat kanya. In hikaupat niya, amuna in wayruun makaingat, wa matadri nafsum madha taksibu gada. Wayruun makaingat, ginhawabaran, in hinang yaon, amuin hinang konsum, mangika atawakan marayaw. Sibura in hinang yaon hasusumun parkala dunya iwan sin parkala akhirat. Wayruun makaingat kanya. Dahil nasawab yan, bang aun mag amuin, umiyan in siya. Kaya ingatan niya in sungun, na tanto-tanto inyaon puting. Sabab mahi, diawaitaan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sin rasul niya. In wayruun makaingat, sin kahalan susungun, buat malaingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanda pya pahali kita niyo, dahil ha mga sila amuin magpuputika-putika, iwan sin mga sila mangingita-ngita. Pya pahali kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang inmano siya, miyaon siya, amuin kimaharad siya hataw nagpuputika-putika, na dahil di intumbas, hamano siya biadto, di tay maon in sambahayang niya kapatan adlaw. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Wa man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatun 40 layla. Adu kayong riwaya 40 yawman. Dahil hindi mga umat Islam, isyusyo in miyaon siya pataumag puputika-putika, iwan sin pataumag kikita-kita, lam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lam tuqbal lahu salat. Di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang niya kapatan adlaw atawakan kapatan dum. Nadihay ni, bang so pa di na tay maunin sambahayang mo. Uno, di na kita sumambahayang, na di na makajari. Sabab, bangkaw di sumambahayang sabab sin di tayo maunin sambahayang mo, mahinang dua, mahinang double murder in case mo. Magduksa kaw, hasabab sin pagtinggal mo, iwan sin magdusa kaw, hasabab sin amuin nagpakita-kita kaw. Na day nasabab yan, in mano siya, nagpakita-kita siya, maun na tanto-tanto, ampanya, kiyaharad, na dahil di hay ni hati niya di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambahayang niya kapatan adlaw. Adu kayong riwaya biyasin sa kaulaula hati niya nakupur niya in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In hikaliman niya mga palanggungan na agama Islam, amunain wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut. Iwan wayruun day sa makaingat ginhawawaran, banghaw mo siya binaybayan, iwan haw mo siya tampat mapatay. Bimakna mga umat Islam,
Wayroon din ha mga bangsa manusia, in kaingatan niya, in kamatay niya. In pag-ingat bangko no, lawiin, amuin, di niya kaingatan, banghaw no siya mapatay hikumul. Dahil dihay ni mga palanggungan na arama Islam, in parkala kamatay, long sin Imam Shafi'i, kam min sahihin mata min ghairi illa, wa kam min alilin asha hina min ad-dahar. In sin Imam Shafi'i, hatungod sindi mga kamatay, pangumulan, hati niya, pila na sadyalang niya, in tao, amuin makulasig, makusugin pamaranan, sumagawa, wayroon siya, biya mga miyatay hasawabsin, amuin kasakit. Iwan pila na sadya, dahil ha mga tauna sa sakit, amuin himawa pain pangumulan niya. Dahil nasawabyan mga palanggungan na arama Islam, in kamatay hati niya, in nyari wayroon pikahon niya. Wayroon piun niya, siwura in usog niya in babae, siwura in subul niya iwan sin budyang, siwura in maas bata niya, hati niya bangkaw, amutan sin kamatay, tanto mapatay kita, hadi na kaingatan. Dahil nasawab yan, in parkala sin kamatay, na in siya ini, wayroon makaingat, buat malainkan, Allahu subhanahu wa ta'ala, murah-murahan mga palanggungan na agama Islam, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtipon sin kita nyo, sarta papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in ahli kalwalga tanyo, iwan sin alta tanyo, sarta papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kabuhi tanyo din di hadunya, dagpak paadlaw akhirat. Dahil nasabab yan, sumalawat kita niyo pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta mangindua kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أقم الصلاة.